Ngemo-ngemo orang tua nekolah kenanakna, gelah jore pepagi gelu anak na tena. Tuhu jore anak dilakin dai perlajangen, anak si di beru tading rumah nandena. Ibasku budi wari orang tua enggo metua reme pinakib daging elanai teruitken man peman sulangan minum peman tunggahan anak diberundai si pesikap kerina keperlunan anak diberundai ngutangi kujah kujenda